Silav roj baş, êvar baş, hevando hêvîdarên hûn başin, halê we rewşa we. Îro em têr û tijîne em du kesin. Ronî Ruha rojnameger bi me re ye. Ronî Ruha merheba bixêr hatî. Mamosteca silav reis. Tu çewanî başî? Spasiyata dikim başim. Xwedê em jî weke her Kurdî ev pêvajoya rojata navîn diqewime em jî dişopîne hêvî dikim vê carê nebe weke şerê cîhanê yê yekemîn yê lemberî Osmanlî dest pê kir û em têk çûn em vê carê xwe bidin hêla kesên ser dikeve em xwe nedin hêlan meqdûra hêla revena. Kî bi ser dikeve em jê kêm mane Ronî? Rojhilata navîn da şerê cîhanê yê yekemîn da kî bi serket ev jî dîsa ser dikevin. Ama di vî şerê de ez aliya nabînim. Yani kî li cem kî ye destê kî berîka kî de qet kiş nabe. Ama êdî şerên cîhanên weken şerê cîhanê yekemîn û duyemîn bi çek û fîşekên mezin û dibe çi artêş nayên hemberiye û di vî şerî da dema tu bibêje ez sê hêlê min heye ev ne siyaseta Tirkiye tu nikane xwe bide bike sê hêl. Di vî şerî da gerek hêlek te hebe ji bo hêla te kîşan e destkeftên gelê Kurd xelasiya gelê Kurd weke gemiya Nuh tê vê gemiyê ber vî ku bibe. Kîjan hêz niha proje amade kiriye ji bo avakirina Kurdistanê. Hêza Cewheriya Kurdan di kîjan astê de ye ji bo bikaribe avabûna Kurdistanê pêşwazî bike. Yek ji astengîn herî mezin ê li pêşî avabûna Kurdistanê dewleta Tirkiye pîlan û projeyên dewleta Tirkiye çine Ronî Ruha Keremke. Êrişê li ser gelê Kurd wê zêdetir bibe hem ji hêla Îranê hem bama taybet ji hêla Tirkiye da ev serî sed rast e. Li her perçê Kurdistanê êrişê li ser gelê Kurd zêdetir bibe. Da ku gelê Kurd bê peçqandin, da ku nebe yek hêz û bi hawakî derfet bikarmîne. Ev yek. Adin jî êrişên li ser ziman, li ser erdnîgariya Kurdistanê çawa gelê Kurd kanibe nehew bi sloganan û bi çend çalekiyan bisekinin bi hawakî hîn kûr li hemberî li ser van êrişên li ser ziman li ser çanda Kurd û li ser guhertina erdnîgariya Kurdistanê gelê Kurd proje wî çi ye wê çilemberî viya em vî qirnê nû çawa amade bikin. Di vê dirê da êrişê li ser Rojavayê Kurdistanê çê bibe û bi taybet Tirkiye êrişê li ser çê bike. Tirkiye nikane li İsraîl xe lê belê Tirkiye xeteriyê dibîne ji ber wîya wê li gelê Kurd xe. Di nêz da bi hawakî dewleta Tirk rê û rêbaz bibîne hema bi hawakî tiştekî dibe ji bo ke destûrê ji dewletên navnetewî bigire bedelên giran bide berdelên giran bidin wan da ku êrişê bibe ser gelê Kurd. Ji ber erdnîgarî wê bê guhertin di vî şerê cîhanê sêyemîn da li vê derê sînor xet wê bê guherandin dewleta Tirk wê baş dixwîne. û di van demê dawiyê da jî daxuyaniyên rêveberên gelê Kurd bi taybet ên çeperên berxwedanê pir dicîdanin û bi hawakî zelal dibînin û bi hawakî zelal ji me re dibêjin û hem Cemîl Bayîk hem Besê Hozat ev demek dirêj e demên dawiyê balê dikişîne ser ziman ser çanda Kurd ser erdnîgariya Kurd. Hêvî dikim medya Kurd ya ki demek dirêj e min û wan ji bo vî tiştî me nîqaşê mezin kirin hêvî dikim vê bibîne û vê mesela zimanê Kurd bike pirsgirêka xwe bike proje xwe yekemîn di çapemeniyê de taybet. Ev daxuyaniya Besê Hozat ji her millî da ama bi taybet ji van her sê notê min gotin êrişên li ser Rojavayên Kurdistanê de demek nêza dibe were ev yek û êrişên dewleta Tirkiye li ser erdnîgarî û ser zimanê Kurd û heman demê êrişa li ser gelê Kurd wê di vê demê dawiya da zêdetir bibe li her çar perçên Kurdistanê gelek di cîda ye gelek girîng e gerek her kes vê bi hawakî lezgîn bigire dest tev bigere. Di vê şerê sêyem ê cîhanê de gelo İsrail bi tena serê xwe ye bandora Amerîkayê li ser İsraîlê çi qas heye fayda wan ji Kurdan re çi ye? Ev çîroka gelê cûyî an dewleta İsraîl ya îro çîrokeke dûr û dirêj e çîroka wê ji ku da dest pê dike ji Terah da dest pê dike. Terah kî ye an tîtila wî navê wî din Azer. Azer kî ye mana wê çi ye bi gotina îro da wezîr zîrek mirovê zane. Kî bû? Wezîrê Nemrûd bû. Terah dema ji Mezopotamya ji ku ji Urê rê dikeve berî niha nêzî 3000 sal berê. Her kes arkeolog dîroksan hemî vê nîqaş dikin. Yani Urkeş ku dere Tilmozan e nêzî Qamişlo ye ev dera dîrokî ye.
قالو او دره جوی دره بریکتیه آن جور یا جباشوری عراقی لبر کمی فریت جی او دیجله که ببیک قالو جوی دره بریکت اما جکب بریکت به هاتیه حرانی حران وطا خود چیه اتمولوژی گوتنا خود چیه هار هور زمان کردی داد زمان سومری داد زمان هوری داد زمان میتانی داد هر دم افدر چیایه ام دبیجن جور بایکور هار هور حران معنا خود چیه دشتا چیه دشتا چیه کویا جویران شاری دست پیدگره نه حران ایرویه اف هرمکه جویران شاری دست پیدگره حتی نی کدری yani Harran tedaya, Suruç tedaya, Persus tedaya, der dore seri kanyi tedaya ev aha bxeyru bere. Bini çiyaya, kuya bini çiyayın Kürdistan'ya, bini Zagros'ya, bini Karajdağ'ya, bini Vexeti'ye. Velhasıl hatiye ve deri, hatta ni hatiye ve deri de diroke da, de teolojiye da ji usaya nabejej aha xwa derketiye. Yani de hind nav kavmi xwedaya, hind nav geli xwedaya. Lebeli kinga ji kavmi xwe dikete دما جحراني بريد كذا بري خد ده دياري كنان ولاتي كنان لورا إدي ويش عغيج آخا خد قتا جا آخا خد قتا كيا ترح وكري وي وأفجنا كري وي سارا وبرازي وي لوتا والحاصل أفشروكا بواربونا لغرينا خلقي جوي دروجلاتا نافين دا دمك كدور ودريجة وبشرا اسيرتيا وانا بندستيا وانا لمصر هي وكل سالي لتشولا سينا هي وبيراديسا هاتنن ولاتك آوا كرنن لقدس صايرو الجوري سلامي وإجاري كدري بابلان إريش كريه إجاري حمي أوغال كولا قرتيه بريه كدري بريه در دورين مسوليرو بيراديسا برسا أو در خلا كريه تيك شوية هاتيه ولاتك شورا آوا كريه ديسا ولاتك خوا آوا كريه إجاري وي چغا چل يخستيه روما ليخستيه روما لیخستی شوندا جاخا خود درخستنن و لحر هیلین روجلاتا ناویل جهانی گله کی خلق کی قویمی تورنی کیه تورنی اورایه تورنی هوریایه خلق جناب هوریان چویه هوری کیه رو همی دیروگزان آرکولوگ zaten وی خوش دیارده کالو باوی کردن میتان اورکش کجان ولاته اورکش ولاته هورایه جمیل هورو عشیرین هور هین لعفرینه هنن عشیره هورا هین لمراشه هنن قال كي جوي قال لي قد يا شويه وزاتن افديروك دور دريجز برنكا في مويدري لي بلي وجري هاتيه تدي اوروبا تشات سري اف قال بهاواكي خويناوي قتلاوي حلال هاتيه كرن بطيبات جهلا كيفا دسبيكي جهلا روم دا وبيرا جهلا خريستيانا وبيرا جهلا مسلمانا يرو رجلاتا نافين دو قال قتلاوي حلال ام بس نخابينن رومانتيزم نكن قال كرد قال جوي قتلاوي حلاله يعني يرو تشبن عرب هري تشبه دما تو نقاش تي سر قال جوي عن سر قال كرد دبينه او تماراوي يا نجات پرست چاوا در كوه هولي وما في جيان نادته إيش هات سر قال كرد بطيبات جوان هلي وان هيزين رشوه سر شنغالي لسر روجاواي كردستان جهره داعش ويش اغي مجي لوي دريد شوباند دماد مروبين داعش ما دقرتن دقوت قالي كنت قتلوا حلاله ياو حتى هذالك كما هبو هناك اذا ذكر ياو امجي مسلمانن مسلمان بيجي تقول قتلوا حلاله قتل قالي جوي حلاله قتل قالي كنت حلاله للرجلات ناوين جهلا تركان وجهلا عرب وجهلا عربي خريستيان جي وصانن بروجيا اسرائيل رجلات ناوين و بسر بكذا وامريكا لبيشته انجليز بيشته دولة المان جرا دينداره بمليونان قالين جوي شوتاندن دفرنادا قامبالا مرن يا ديوكي لو بس اسرائيل كي حتى هم من نديت يتو فايده اسرائيل جي كرد كردستان را من نديه يعني او قصال سرمه اريشي بون او قصا دولة تركيا اريشي سرمكر او قص ولاتن عرب اريشي سرمكر صدام اريشكر اما ما هلبسا اسرائيلي ندي تام برواجي ام دبينن بومبين مزن این قازانه کودکارن شکفتان قل بکن امپید حسن اسرائیل ده دولت ترکیه لهمبر گرلاین کرد کباوه که دخوازن خواب پاریزن شکفتان یا اف آگاهی شاشه ماموسته و آگاهی شاشه ترکیه ارتشه که خواه یا گریدای ناتو هیه ترکیه سلاح جقانا دا دکره
yani ev kamerayın behronun dibeyçen tayarın bemrov yel Türkiye derinçay Kurdistan'ı gelip Kurd katıldık kamerayman hatta روني تمام مثلا باسا قومي جهوكر ماورية طوان اتخاصم إذا تشتي جرين فيجن از دولة إسرائيل وقومي جهو جهف جداتكم أو تحمي تشتي كتاقوتن جبو قومي جهو راسته أما دولة إسرائيل يرو تشتي كتينا سري قومي ملتي غازة وتشتا كتينا سري ملتي بيرودي لبناني ويا بتوش شكل كي أنكرم أريبكم tamamen terörizme devletiye veya tu alakavi hatta efkirnin teröristiyen devlete İsrail'e zarar dede kavmi cuhuji çavaku Daesh imaja Müslümana xarab kir devlete İsrail'e Netanyahu'ji imaja cuhiyan xarab dike. Mamoste serîse tevte dibim ez divê dirê da ama naha em gerek rastiye bibîne gelê cûyî mafî wî jiyanên rojhilata navî nîne xeterî ser heye ama rastiyaka gidî jî bibîne dünya ne pas romantîk e rojhilata navîn hele hiç yani 24 devlet hat lê xistin û hegir li ber xwe nedaba xwe amade nekir baş rojeke wî îro qetil'amek mezinê wê li holê heba gelê cûyî wê dîsa yek hebê bimana wê derdorên cîhanê belav bibana ama ورم تشتكي انت دي تقول كانك فايده خوش قال لي كرد راتشيه قاس اريشتي سر قال لي كرد ظلم وزور لي دبا قالوا اسرائيل جبو كردا تشكريه يعني كاز بي بيجي مشترى مثلا افرسك خوشه قالوا va devleti dina evin amil İsrail dixen û dixwaze lêxin û dor lêx stibûn û rojê ditirsin nevêr lêxin wan çi fayde da Kurd ya vanê tu dibêjin derdora Kurd weke dibê çeperê Kurdistanê gelê Kurd girtiye wan çi da gelê Kurd wan dijminên İsrail û İsrail bîne hemberî hev kê çi da Kurd kê çi nedayî kê çi anî serê Kurd kê çi anî İsrail hemberî gelê Kurd şer nekiriye İsrail natiye gelê Kurd nekuştiye tu dexyanî hemberî gelê Kurd nedaye gelê Kurd qeta wî helal nekiriye gelê Kurd negotiye terorîst e negotiye gelê Kurd her bijî Tirkiye tu gelê Kurd qetil dike bravo ştera negotiye İsrail nika xwe biparize wê çawa îro gelê Kurd biparize ama İsrail projeyê xwe henin ji bo demek dirêj çünkü ev tiştekî İsrail her çi qas li ser zanistinê jî xwe mezin dike ama heman demê teolojiyek ji li horê heye çi ye Tewrata kevn miştera li sawa çi min destpêk ev dûre got terah ji kubrê ketiye heta ku çûye dema İsrail wexta xelkê wî xwe ji Misrê pêşengtiya Musa azad kir berê xwe da wê derê gotine girîng heye em ê herin welatê kal û bavê xwe berê xwe dîsa dide derdorê Haranê deşta çiya ji bo min Netanyahu hikûmeta Netanyahu tu firqa wî ji AKP û Tayyip Erdoğan tune ye mağduriyeta milletê cihû rast e eyn wekê Kurdan e em ya inkar nakin lêbelê bi tu şiklekî dibe mirov meşrû neke êrişên Netanyahu ez êrişên milletê cihû nine serî sed bi teran mamoste edvê derê da tu demal dîroka Hizbullah bin çi da hadawakirin heştî û dar hadawakirin armanca avakirina wê neke hem tek armanca avakirina ava her dîzana li hemberî vî gelî şer bike got mafê tê jiyanê li vê derê nîne neke ji bo azadiya Filîstîn şer kirine mafê tê jiyanê li vê derê nîne mesele tu vê baş nexwîne Hamasê herî dawiyê heştê cotmehê du roj din salvegera wê diqede êrişî ser İsrail kir ji Gazayê ya we nedî çawa Daişê çi kir bi jinên Kurd heman dîmen neder ber çavê wenin ew jinên li wê festîvala de hemî tazî kirin û kirin erba û pêlîstin yanî ê vê rastiyê wexta nebîne û hew Netanyahu kujerekî pîs e jî ama dîrokek heye yanî şetek heye çemek heye derike weta tu destpêkê çavkaniya wî hinekî nebîne ev pêlena çikutên ama çavkanî gerek dibîne yanî ev êrişan Hamasê dawiyê mesela yani em kanî vê qebûl bikin ama ev êrişana her wext heye çi jara derfetê Hamas û Hizbullah hebe jinên Daişê çi anîn serên jinên Kurd li Şengalê û li Rojavayê Kurdistanê ve hemî tiştî wê bînin serê jinên cûyî xelkên cûyî tişvêra çi dibêjî mesela ez jî duê qenatê de me mesela ew qas istixbarata İsrailê heye ma nizanebûn ku 8 Oktober 7 Oktober ev hêzên Hamasê êriş dikin ser wê festîvalê zanîbûn
ama tedbir ne girtin, peşiyle ne girtin. İstihbarat ama pır beyze. Bela kes ne icmara ne bece hayemetüne bu. Yani ev Hamasi ceheva ve bu an motoran sardı ben bıçak usiyle hekvaten wan jina dukujin terörizme ki pır mezin pektinle berçave dünya İsrail şkara temaşa kir. Arteşa İsrail şkara temaşa kir. Bizanebun xwastin ve katliamı bla Hamas bede pekanin wan insanan rahim bigre bibe kujera bahaneye erişi çebiyor. Vara hemi plan projenin. Tayyip Erdoğan jî aynı tiştî xwest li ser Rojavayê Kurdistanê pêk bîne rastî hevatin. Ha eviye jî bêjim ti şûk şûbha min tune ye ku ew çek û silehên ku Hamas li hember İsraîlê bikaranî ji Tirkiye çûn. Heftekî pêşte mehek pêşte amedekarî çûn. Tiştekî dijî em dizanin ew mirovên Hamasî li Gazayê nikarin perwerde bibin. Ne cî wan heye, ne mekanê wan heye û ne jî dikarin dibin wan radarên İsraîlî de karê xwe perwerdeyî bikin. Wana perwerde xwe li Tirkiye dîtin. Hemî Tayyip Erdoğan birêve bir. Ha, tiştekî dijî ye. Tayyip Erdoğan gelo bi Hamasê re dixebite ya bi İsraîlê re dixebite. Gelo İsraîl nizanî ku Tayyip Erdoğan dewleta Tirkiye wan insana perwerde dike. Belki jî hemî di nava hevdane. Ma em jî zanin ku Hamas ji bo doza heq ya Filistîniyan terörize bike, kriminalize bike hatiye ava kirin. Jaliyê İsraîlê ve. İsrail ve hele dahat kapandın. İsrail agaya hebu le bele demek dirêje her roja vagayı çuj İsrail'da. İdi İsrail got yani agayı hat derev derket, agayı hat derev derket, agayı hat derev derket İsrail hat kapandın. Kalu bavê me mesayê bixwe dayika me her daim şuna Hasan û Hüseyin şun em dixwat dibên şun yani bi Tirkî dibêjin Niyas. Şuna Hasan û Hüseyin digirt. Hasan û Hüseyin nizam hêsîrtiya wan li Kêrbela. Ya çî min jê bavê min hêsîrtiya Kurdê li Zîlan ji min re bibêje. Hêsîrtiya Helepçe ji min re bibêje. Hêsîrtiya jin û Kurdên niha mêrxas li çayên Kurdistanê li hemberî tank û top û her cure silehên Türk li ber xwe dizin hêsîrtiya wan ji min re bibêje. Çîroka êşa xelkê bes ji gelê Kurd re bibêjin. Çîroka Kurd a êş dûr û dirêje wê ji guhê min re bibêje da ku ez hesinê xwe wisa zex bikim. Kurda wer li ser êşa li êşa xelkê giriyaye. Li êşa mazlûma giriyaye. Li êşa xwe bigiriya rewşa Kurd wê îro ne ev ba. Hewceya Kurd li êşa xwe bigirî û jê ibret bigire. Bike nivişt û bide ser sînga xwe nêzî dilê xwe bike wê êşê bike nivişt bide ser sînga xwe. Ronî niha eger di encama şerê sêyemiyê cîhanê de Kurdistanek ava bibe yan jî du sê Kurdistan jî dikarin ava bibin ne mesele. Dibe ku sînorên di navbera Iraq û Tirkiye sînorê fermî dibe ku zû bi zû ranebe jî ama Kurdistan çê dibin. Niha planên dewleta Tirkiye çi ne li gorî te ji bo pêşî li avabûna Kurdistanê bigire? Gelo bi Kurdan re hewl didin dîsa Kurdan bixapînin bi şiklekî ji bo pêşî li projeya mezin ya sedsalî bigirin? Nîşana wê a herî ya herî zelal Devlet Bahçeli çû destê xwe da Baqirhan, îro jî dîsa daxuyanî da çi ye xeteriyekek mezin rojhilata navîn heye û di vê derê da gelê Kurd amade ye bi taybet Rojavayê Kurdistanê. Devleta Tirk li ser vê proje dişiqole da ku bi hawakî din dîsa gelê Kurd bixapîne. Lê belê ez tiştên niha li daxuyaniya be sê holzat û bi taybet a Cemîl Bayık û Murat Karayılan dinerim gelê Kurd îdîne û gelê Kurd e û ev sed salê da gelê Kurd wênê xapande. Ama li hêla din dewletê navnetewî ew jî dixwazin bi hawakî Rojavayê Kurdistanê başûr bi hev vegiredin û bi hawakî fermî bike. Lewra Kurdistanek ava bûye li ber avakirinê ye heger rêveberên gelê Kurd dîsa berê gelê Kurd nedin fantazî û xewn û xeyalên vala. Ez te werim mesela ku derê mesela Lubnanê. Dedî Lubnan ji bo Kurda aslında zanîngehek gerek em jê mînak bigire. Em çawa mînak bigire Lubnanê çend çi xas gel heye? Arab heye, Ermenî heye, Suryanî heye, Kurd heye, Durzî heye û heye. Çi xas bawerî henin nizanim dîsa hew xas bawerî jî henin. Lewra gelê Kurd proja wî avakirina Kurd û Kurdistanê Kurd û Kurdistan an jî Kurdistan di ser her mirovî re ye, di ser her şexsiyetî re ye. Armanca herî mezin ew be
و شانسی می هيا پرسکریکا گلی کرد ایدی بویا پرسکریکا ناوینه توی نه و روجات ناوین دا نمایه حتی نه و روجات ناوین دا دهات فتساندن جهیلا وار چار گران و دهات خنقاندن دهات فتساندن لیبلی پرسکریکا گلی کرد ایدی بویا پرسکریکا ناوینه توی امریکا ایرو لهولیه اسرائیل دیه همین دولت افغانستان دبیجن جگلک دولتا پیکته یل روجاوای کردستان ما نه امریکایه یعنی وی جاری گرک ام خوش بنرن استراتژیک هیزا بسر دکوه میل بلگل وی هیزیبن بس اما از دنرم چاپمانیا کردجی گوهرن دخدا چی کریه زمان دا یک مثلا ده همبری وی ناشر الروجات ناوین ویریشن اسرائیل وان ایریشن تینسر اسرائیل ریخستنا آزادی جی تفگر آزادی جی خواجه دور خستیه داخوانیا پر نوهلی ناده اف تشتکی گلک بالا من دکشینه و گلک دجی دایه ده چاپمانیا کرده جی زمانه که گوهاتی گوهراندن ده کتی حالی کردی بونه که هین جبین و تشتوسا ده وهلی دا جی گلک کرد از باور دکم هنه کی خواه کومی سرف کریه سپاسیات دکم آموسته اشترا سپاس دکم از دانا پیاما درم تشتکی آورته تشتکی تونه به ام خاطر بخوازن جهوالا باشه دبیجه چما نتو دولتی ده پاریزه ایرو تو وقتا نتو یعنی ایرو دبیجه چه نتوین یک بوی بناره جبوی که تو بی پاراستن تو هوا که فرمی و نتو اکشتر لازمه هیلی لازمه رونی اشترا از سروی مجره دخوازم خویفاده بکم فرمو نه هوام نه بنیرن پروژه که رزدار اوجلان پیشنیاز کریه جهر نتویره نه دولت لبل نتوا دموکراتیک یعنی پر نتو پر ملت کاربن د جغرافیایی که ده به هفره بجین افتشتکی معقوله لأوروپای پکته لسویسرا پکته لبلچیکا پکته لامریکای جی پکته یعنی پر نتو دکارن به هفره بجین اگر منطق وان دست بده نا کی نخوازه لروجات ناوین جوهو کرد عرب آسوری سوریان ارمن ترکمن بکاربن د جغرافیایی که ده به هفره بجین خودی عین حقی وکل سویسره شما سینورا داینم نوا ملتا یعنی اوجی عیبه راسته اما دوی دوره ده مادم که ام ده دوره نتو دولت دانه اف پروژه نتو دموکراتیک اگر ملت اندن اری بکن آنجا کاره پیک وره ام کرد تناسری خواه ام یک نتوه کی نتو دموکراتیک ام پیش نیاز بکن و خلق قبول نکه و چه ببه مجبور ام جیب بمینوا اما ابنها پیواجوه که دوام دیگه اگر خودی پروژه نتو دموکراتیک اگر به حزب اگر پیش نیاز بکن اگر انسانان اقناع بکن نه پروبلمه یا پروژه نتو دموکراتیک وکه پروژه شخواد تو کس رد ناکه پروژه کی جبو پیش روژیه بلکه 20 سال دن پروژه پیکوره حوجی هنه گافه کمین بری تو وان چی بگه فرمو یعنی اف پروژه بلکه پیکوره 10 سال دن 20 سال دن اما جبو پیکانینا وی پروژه کی پر زیده پیشکتیه دوی پیشی پسیکولوژی منطقه جواکان بگوهره اف جی جیرا پیواجوه که دورو دریج لازمه پرورده لازمه نه ملت کی وکی ملت ترک که 100 سالن به منطقه نتوه پرستیه وطن ملت ساکاریا مزمبیه پرورده خواه لسروی دیتیه جبوان آل پیروزه دولت پیروزه آتاتورک پیروزه توان پیروزی وانجده سوان بگری تو بیجی ورن ام ببین یک و نتوه دموکراتیک اما وابکن مریک تا رد تکه یعنی جنک تا رد تکه جبوی جیرا بنگه هک لازمه اف بنگه جی پیواجوه که دورو دریج خوازه اما دوی پیواجوه دورو دریج ده ام مجبورن وکه نتو هبونا خواه بخم بن گارانتی ناویوی چه دوی بلا ببه نمیگیم اما ام دوی بکاربن پاراستنا خواه فیزیکی پیک بینه یعنی پاراستنا جوهری زمان چاند kültür tişta ku netew dike netew divê em bikarbin li ser piya bigirin ji xwe daxuyaniya besê hozar jî divê çarçovê de bû êroniya ba em xatir bixwazin ji hevala besê qisa silav rêz mamoste gelek silav serçava hevan ez xatir ji we jî bixwazim silav
çi dikim bikim bila pêde bike.